uNkulunkulu akulonda uphile uphuze uphumelele phasana lobuye kuchaza amaphupho inamba ke sense ngoba uyimember e-channel kuphela unganikela kwi-channel uma umoya wakho uvuma uyeseka i-channel ngokuvuma komoya uma kukuhle emehlweni akho kola inamba isebenza ngo-9 ka-5 ntambama sishisa ama-member on WhatsApp zolisa umkhandlwana sawubona mkhulu ukuze uthi qala umuntu omaziyo kuhlambalaza phambi kwabantu shuthi bemthuka ungibiza ngomkhulu asebenzise igazi ngingabiza ngomkhulu there is no way la ngizibiza khona ngomkhulu so it's a disrespect to me umuntu ngibiza ngomkhulu yabona ngingakase ngiyibize mina so uma umuntu ethuka ikuhlambalaza nje kubi yes ngaba kahle kuhle kwabanye one ngokuvele uma ngizophupha umuntu uphawu ngaba ulubu uma ekuthuka olusho ukuthi kungenzeka lo muntu kumele umqaphele uphinde umgweme ngoba ukukhuluma kabi kwabanye abantu Timothy wesibili chapter 2 verse 16 kepha ukukhuluma kwezwe kuyize kugweme yenzeka futhi uma uphupha umuntu ubophawu kume ekuthuka ngisho kuyenzeka kumele umqaphele ngoba mumbi futhi uyingozi uzokuvukela azama ukukhaphela acekele phansi noma kucekele phansi ngezigadlo Matthew 5 verse 10 babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga 3 kwesinye isikhathi futhi uma uphupha umuntu uyabophawu kungaba olubu uma ekuthuka olusho lungenzeka uyakhonjiswa lo muntu ukwehla uqolo futhi kufanele alilungise yabona yobuyisana 4 kwabanye futhi uma umuntu uyabophawu uma ekuthuka lungenzeka kunomuntu lo ongakufisela okuhle okudidisayo ngokuthi asifihle ngalomuntu ukuze umsole enginaqala lokho kwingoba ke-apply kwabanye bisiwe umuntu uphupha umuntu kabi engathi kwenza abanye kukhona usomaqhuzu behind big fish behind wena ubona lo unakelo kanye umuntu oshaka uka left wena usula right yabo but ke number 5 ine summary kwabanye abantu amawafake ine opposite uma uphupha umuntu ekuthuka kwenjani nani ukukhuluma kabi mhlawumbe shoshu and ine opposite noma ithi isho the opposite of what you've seen and heard kusho lo muntu ukukhuluma kahle lo muntu lo mhlawumbe uyakuncoma ebantwini lo muntu uyakuthanda yabona singahlala kwabanye abantu kwabanye abantu bafika abe opposite yayinto asuke iphuphile siyabonga bakushaya Selishul Academy lapha eRestown isikole sesiqala with preschool sinafter K preschool grade RRR then grade R after K from grade 1 to grade 5 kuze train about 6 computer interface codings nokunye okuningi isikole sakho computerized so long 6 ntambama ungahamba ke uyobhalisa ingane yakho laphayana bavashele website www.selishulacademy.co.za